Sizler Soquluqdagi bugun uy bozorlarda көресіздер туғандар. Аз мен сатылған балаларды көрсетемін. Швейц іздегендер шуншалық көп азыр. Біздің климатқа швейц өте жақсы дейді ғой. Азыр мен сіздерге көрсетемін. Швейц екен. Мынау құнажын екен. Жүктеледі екен. Шептер қиналып жүктеп атады. Айдап қояйын ба? Құйрықтан қайыр қояйын, мен күнжелесі деген. Uydan başka. Uyuya zor kapatat kameraga siz emes. Bu boğaz okşaydı. Jelini mına adam toğutpaydı ko. Kança olup ketdi uy? Kançalık boğaz eken? 160. Boğaz emes mi eken ha? Bırak naq şuşul eken da. 160 milyon. Kunajındı kança kaldınızlar hem? Sizlik emes. Sürtke tartı olayın hem şetler. Ayıp görmеңіздер. Onday qılıb durub. Şveiz kunajın 160 min so'm. Uy bo'lib qolibdi. Alıngan bala. Yaxşı özünüzlər qandaysızlar. Qadoy buqalarni qanchadan berib o'tasiz taqsir? Bular 59,5 mingdan satıldı. 59,5 mingdan? 500 satıldı. Qaqim qolar ekan bular? Bular şu yemeden kelgan, Belovskiydan. 59,5 mingdan satıldı. Et buqalar ertemenle qasaplar urotadi o'xshaydi da. Et buqalar narx o'tib ketdi mana. O'sha yoqda. Bugun mol ko'p-ku. O'sha yoqdan alab tartasa. Bir alabuqa bor ekan, ha? Mana eti tayyor bo'lib qolganlar. Et suraylichi. Neni satib berdingiz, neni olib berdingiz? Qanday yaxshi o'tibsiz? Satalak biz. Narxi buqalarni sataldi o'tamiz. Buni. Qaysi buqalar? Buna 3'ü. Buna buruşuydu ha? Qara 3'ü. 100'den sonra o'tamiz. 95'ten bo'lsa beramiz shu. 95'ten bo'lsa berasiz. Marjan 75'ten sonra o'tamiz. 4 o'yin qatar. Mana olur. 4 o'yin qatar. Videoda sataverasizmi? Videoda sataveramiz. Mana buruş üstler 500'ge yetkireymi? 7-8 ay qarmasa. 500. Buruş nolar öz söğüklü, jilikli, etli zor bere turgan parodalar o'xshaydi. Hozir bile 250'den etleri var buların. Var hazır ha? Buna ökönükö. 95'ten, bunalar 75'ten de tuğanlar göstereyim. Numarada ayıp koyuyorum satam deseniz. 778 0778 54 78 76 54 78 76. Bazardan kasaplar живой вес qanchani altat? Живой вес 240'dan 250'ge çeyin. Altat. Özlerinin emes men. Bu metr çıktı ga salmaq çıkarıp. Oşa taşnıla çıkarab ekan. Çıkarıp atat. Demanda etine qaratda bu sredniye qaratdı. To есть eti tolug'oni var, to'liq var ha, o'sha vajrasha. 240'dan 250'ge çeyin. Buni soda bo'lib o'tadi qara buqa. Qancha baho berdi, qanchaga berib aytadi? Onu zamanda sotish kerak. Ya baylab qo'ychi. Qanchaga berib qo'ydingiz? So'rab qo'yingchi. Aba qanchalik ma'qul degan sayin tepkilaverasiz. 4-nji kelib qoldi, 7-nji kelib qoldi. Buni jashiroq buqalardan baylaylikchi bilan. Suraylichi. Qanchadan berib aytasiz buqani? 60'dan 60 ming so'mdan. Uylar. To'qoluyni qanchaga berib edingiz siz? Qancha deb o'tasiz ba'zi? Jelini sonuna ekan, ha? 75 ming so'm. Buni to'qoluy tuğanda. Qaysi uyni ko'rsatsam ekan, ha men? Büjetli uylar tuğanlar, çöltek bak uylar. Jelinlerde жақшы. Biz olsun menen, başı çoğun uyegen. Assalamu aleykum, qandaş? Qancha bu torpoq menen hem? 120 ming sütü qancha şep? Sütü qancha var sütü? 15-16 ming so'm. Nolda жақшы uyegen ha, bunu jaşırak, orta jaş. Jelinler öte жақшы eken. Jelin taza eken ha? Qancha bu torpoq menen? 155.
455. Torpoq moşun eken ha buqa. Ne kanal bu? Kuncelesi deyin kanal. Uy biraz argırak. Sizde ruh. Bu bas stereotipni şivist okşaydı ha? Жақсы екен, жақсы ой екен. Мына бойы жапалдашырақ ой. 80'de отасы Torpoq міне. 80'de отады кені. Мына қара ойда бар екен bizim. Мына тоғыларға айдай тұрған. Тоғап шығып сай тұрған. Қанша бұл? 75. Жалғыз а? Жалғыз бұл. 75.000 сом дейді. Құнажын сүттü bü же байлы отау? Sağın ба? От желін ұшындық екен да. Семірді бақса сай тұрған екен а? Жайыға қойы өлі. Корымға кіргіз өлі сай бірі тұрған екен. Қанша мұның басы? 90.000 сом. 90.000 сом. Үйдің гүлі ол жақта тұрады ба? Қара ой. Мощный үй екен. Желіндер де жақсы екен, таза екен. Бұл үйдің желін таза olsa ele болды. Sütü қанша бар? Тақсыр мı? Bası çe? Torpoq mene. 130.000 сом. Erkek torpoq. Ne oldu? Жылғы бұл жақтан еқіп жүреді. Мұна ой зор екен, ha? Ой қанша ой? 85.000 сом бұна ой. Қаяғын өтсем екен мен әм. Батау екен бұл жағына. İşini gör odan. Ötüp kettin ece. Kaçağa berip aytasiz Torpoq menen ece bunu? Kança deysiz? 70'ke. Buna oldu şu Pınarcığım. Torpoq menen mi? Birinci tut. Bunu kançağa berip aytasiz? 63'ke. Sütleri kança özüň sayız bile? 10 litr, 5 litr, 10 litr. Oh. Kameraga tartatasın da. Ova. Tez kalır mı? Tez kalır. Yok yok. Kaça kaldınız Pınarcığım demiş? Sağ mı? 60 karası bu. Boğaz eken 60 kara özdedik. Ötüke deyil hiç kamal kaldık biz. Buna oy var eken ha жақсы oy. Buna oy sizden mi? Sizden mi? Kança bu piyostruydu? Balası menen 120. Kança? 4. balası bu? 3. Oh. Jelinde жақсы eken. 120.000 som. Alam da конечно. Biraz kalak mı? Böyle neyse konuşuyor. Öte söğüktü uy tuğanlar. Öte söğüktü. Sütü bayılıp ketken bunun? Ha Pınarcığım bak. Birinci tut Pınarcığım eken. Şembe adam çoğunluğunu qarap koyuңuzlar. Şembe adam şu kadar. Bu kadar ile uy ekeni. Bu kadar ile ekeni. Kaçka mı bu olsun? Bu ne para da? Alato. Bunu kaçağa berip aytasın? 130 de adam değil. Bu kadar ile uy ekeni. Bu kadar ile çoğun eken. Alato deyip bu. Alato deyip. Qancha aylık boz taqsir? Şep. 1 ayga jetpey tur. 1 ayga jetpey tuytken. Bunu qancha so'rab otasan? 110. Buna ököp, qara oylar. O'xshash ekan. Chetirgüden kelgen o'xshaydi. Adna tipni qo'ylar ekan, uylar ekan. 95.000 so'm mesniylar. 10 kunda tuyt. Jelin zo'r ekan, ha? Zo'r, o'zi da zo'r. Yaxshi ekan. Oh. 13 litrga garantiya berem. 13 litrga garantiya berem deydi. Yosh uy deydi. Torpoq menen. Erkek torpoq.
Qanchaga berib aytasiz torpog'i meni? Torpog'i meni 95 ga berib. 95 ga berib aytam. Biroq arg'iroq u ekanda. 95 ga berib aytam deydi. Tepeyi ekan buni, tevede ekan, to'shna tevede ekan. 91 o'ta. Yo'q. O'tib ketaydi atasir bu joydan. Yaxshi o'xshaydi qo'y. Buni bahsi qancha ekan, bahsi? Tarpog'i menen ekan buni o'y. 88 ga berem deyapti. 88 ga. Qancha qunajim bahsi? Bo'zmi? 85. Bo'z. Birinchi balasimi? Ikkinchi. Bo'z ekan. Bir oyda to'y etgan. Biz ham жылқылар жаққа өтіп туғандар. Жылқыларды көрсетеміз сіздер саған үйларға көп болдыңыздар. Саған үйларға. Жылқыларды көрсетеміз.